pozdravljam goste iz Tuzle i Lukavca, a poseban pozdrav mojim najdražim, najiskrenijim prijateljima, to su članovi naše grupe Srebrenik je naš. Ja ću ovdje iznijeti, znači ja nemam nikakav pripreman govor, nego ću iznijeti ono iz srca što me boli i to iskreno, znači najiskrenije, a vezano je znači za boračku populaciju, za prošlu, kao što reče Feza, za dan armije. Ja sam inače demobilisani oficir na birovu i za sljedeći mjesec doći mi znači dijete na biro završava školu, s tim da sam mu prekuće rekao u šali, nemoj se skirati, ima dole gospođa Dvija, koja je naš član od prvog dana, čestita, poštena, iskrena, tako da ćeš ima makar vezu tu, kod Dvije. Ali to je smiješno, ali je žalosno istinito. Što se tiče dana armije, mi smo se prvi put posle 18 godina, znači bio mi je taj dan armije sretan zato što sam bio sa svojim saborcima ovdje iz ove grupe i ostalim koji smo bili taj dan gdje smo popili kafu i zajedno se dogovorili kako da obilježimo taj dan. Mi smo se znači porezali da bi uzeli cvijeće i da bi odali počast našim poginulim borcima, našim rođacima, komšijama, prijateljima. I to smo sve uradili i sve je trajalo, sve je bilo kako treba i prošao je taj dan. Međutim, televizija jedina koja ovdje na našoj opštini, televizija Jata koja je prenosila cijelu tu ceremoniju od početka do kraja, snimala je sve. Pazite, ja ne znam, ja sam povrijeđen kao čovjek, kao borac, kako se to može desiti. Snimala je, znači, komplet događaj, samo je izbacila, isekla onaj detalj kada smo mi borci, napominjem mi borci, položili cvijeće našim borcima. Ja ne znam ko je taj koji ima toliko hrabrosti i šta smo mi, znači 18 godina nas gaze, ruše i opet taj dan, umjesto da, a posle nas su polagali još neki cvijeće, kažem neki jer zna se ko su, to nije isječeno, to je nastavljeno daljim svojim tokom. I ne mogu da zamisliti da ima takvi ljudi, volan, da borci koji su odbranili ovu državu, ovu opštinu, a kada je bilo tamo u velikoj sali, svi su oni govorili, imali su pripremljene govore. Govorili su kako treba borce pomoći, kako su borci ovi koji za 92. i 95. da nije njih bilo, da bi ne bi bilo ni njih i sve to, da bi na kraju to znači bilo isječeno. Ja ne znam ko meni pričaju te priče. Imenom i prezimenom tog glavnog krivca. Samo vas ime. Ne znam ja ime, čuo sam da je direktor u Maleziji, to sam ja čuo danas, a ne znam ko je, mi ćemo ispitati ko je taj koji imao toliko hrabrosti. Ja sam javno napisao tamo, a evo sad javno govorim. Ako imao hrabrosti, isjest taj snimak, znači nek pozove emisiju, mi smo uvijek pripremljeni, nama ne treba nikakav priprema, nek pozove emisiju da svi građani opštine Srebrenik i kantona i ako treba dijaspore vide, nek napravi on, bude gost i ti njegovi bližnji koji smo to napravili ili naredili, ne znam, i mi odavde par boraca i da napravimo, da vidimo gdje su oni bili 92. 95. gdje smo mi bili, s koliko godina oni, s koliko mi. Šta sad oni imaju, a šta sad mi imamo? Njihova djeca, znači, imaju unaprijed i stan, i auto, i sve. A ja moram, znači, tražiti vez da moje djete ide na biro. Jer smo mi to zaslužili. I opet oni nas sjecaju. Nećete više, gospodo, mi ćemo naći ko je tu isjekao. Drugo ću, isto što se tiče našeg boračkog udruženja i ljudi koji predstavljaju to udruženje. I tu odmah da kažem da tu ima i u udruženju i u skupštini ima iskrenih, poštenih i boraca koji su tu u udruženju. Međutim, njihovo se ne pita, nego se pita ljudi koji su na čelu tog udruženja. A to su komandant civilne zaštite, dojučerašnji sekretar škole, sad komunalni inspektor hoda ovdje po Srebreniku. Zatim doktor koji je ujedno i zamjenik predsjedavajućeg vijeća, željezničari, ljudi koji rade u školi, famozni Kurta koji je rudarski penzioner koji evo 15 dana kravatu i odijelo ne skida.
A kad je trebalo da se bori za borce, on je bio 5 mjeseci u Hrvatsku išao zarađivo. A i ovo što hoda u krevatu ne hoda džaba, on njemu dadnu do. A ima pensije 800 maraka. Zar nije bilo bolje da jedan borac nego Bilisari bude tu, koji je na birovu? I zato ću tražiti, znači moj će prijedlog biti da se ti, pogledajte šta su radili, znači to rukovodstvo, to, čast opštine Srebrenik je bila da ove godine obilježi godišnjicu još toj kantonalnoj, gdje su nam došli gosti sa svih opština. Kad će opet biti ovdje sigurno, ako bude išlo se po opštinama, to je za 13 godina. I umjesto da svi borci, znači da ako nisu mogli bezbijediti pomoć novčanu, kroz pakete, mogu su otkucati pozivnice da svaki borac bar dobije pozivnicu koji je na birovu, koji je kod kuće, da vide da ga se neko sjetio. Nego njihov rad uspjeli su da dobiju, pazite, nisu oni to, nego su dobili donaciju, 40 paketa i tu su napravili pometnju gdje je došlo preko 100 boraca, a oni su napravili to po svom spisku, kako njima ko štima. Pa se 100 ljudi, znači koji je platilo kartu, pozavilo, moralo se vratiti kući bez paketa. I tu su im pronizili taj dan, kada je bio njihov dan. I to je velika sramota, znači ko predstavlja to boračko udruženje. Ja ću, što se tiče toga nastojati, ja ne znam više kako oni to, dok će to tako ići. Moj će prijedlog biti, ali imamo sad ove tačke, da u buduće bude, znači da se u udruženjima nalazi demobilisani borci koji su na birovu i koji će se boriti za borce, briga ono što ima platu, što uzima na 3 mjesta, šta njega briga za borce koji sjedi kod kuće, koji ide na nadnicu i koji cijepa drva. Kod onog čovjeka koji nije smio proći tunel, jer nije smio pokusiti zato što će se prevladati, a borac koji je kiso i obolio u rovu, cijepa mu drva i ocjenjuje ga za 5 maraka. Nećete više, gospode, to ja vam garantujem. I ovdje ću napomenuti samo, pošto su te svi funkcioneri u našem predsjedništvu, da su me zamolili, Emire, imamo, eto, mi radimo na više mjesta, nemamo kad, jer bore se za pare, trebaju im pare. Ti si na birovu, gdje vidi, malo nam pomozi oko ove organizacije. Ja garantujem da bi samo sa Fezom za 2 mjeseca, svi, pošto mi imamo prijatelje, naše saborce koji su s nama bili zajedno na liniji, koji su 96. poslije rata otišli u inostranstvo jer su vidjeli da ovdje nema hljeba i daju nam veliku moralnu podršku, ovim putem ih pozdravljam. Znači, jedni su u Njemačkoj, Švicarskoj, Švedskoj, Americi, Norveškoj, da bi ja i Feza preko tih ljudi koji imaju svoje prijatelje tamo, da bi uspjeli da svi borci za dan armije budu imali paket i da bi oni najugroženije kategorije imali financijsku pomoć taj dan i svi bi ti borci bili ovdje u velikoj sali, sala bi bila puna, a ne bi bili samo oni kravataši i djeca iz škole. Znači, bili bi borci koji su zasluženi za ovu odbranu naše i države i opštine. Hvala.